Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү мугалимдер. Сиздерди бүгүн Дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун студенттери жана ошондой эле чет тилдери институтунун студенттеринин атынан бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Уважаемые преподаватели, в этот особенный день хочу поздравить вас с Днем Учителя. Ваше стремление к знаниям, терпимость и профессионализм делают вас незаменимым наставником для нас, студентов. Вы внушаете нам уверенность и веру в себя. Пусть ваше преподавательское искусство всегда находит отклик в сердцах студентов и каждый день приносит вам радость и удовлетворение от вашей благородной профессии. С Днем Учителя! Sayın hocalarımız, sayın öğretmenlerimiz, dünyanın en kutsal mesleği olan Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dileriz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler size. Şükredeceğim bugün senin varına, bugün erken olsun benim canımda. Sen senin sözümde sen yazırma. Sevgili öğretmenlerimizi tebrik ederiz. Sıcaklığınız ve büyük sabrınız için teşekkür ederiz. İşinizde söndürülemez şevk ve tutku diliyoruz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأساتذة والدكاترة والمعلمون والمعلمات، أهنئكم بيوم المعلمين. أتمنى لكم توفيقا ونجاحا وتحقيق كل رغباتكم، وكذلك أتمنى صحة جيدة. شكرا لك كثيرا. As they say, the future of humanity in the hands of teachers. In this splendid day of teachers, we want to congratulate all our teachers. Please be strong and beautiful. I must be favored to know ya. Ease your weeks and ease your mind. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. I'll be loving you right. 안녕하세요. 저는 누라임입니다. 우리 사랑하는 선생님들 스승의 날 축하드립니다. 우리에게 한국어를 가르쳐 주셔서 감사합니다. 사랑합니다. Wir wünschen Ihnen fleißige Studenten, Gehalt für hohe, kreative Ideen und nur erfolgreiche Arbeitstage, um Sie stolz auf Ihren Beruf zu machen.